Miss PAODAM yang tabiri pasangbo yunam Anuradha Devi ne kaunana kuramjari. Hauze maroi PAODA Manipur ki pothok sang mapalam da export tawba hengalakpana Manipur ki pothok ya mapalam ki mission na pamba hengalakli haina Chief Minister NPD na phangdokre. National Sports University Imphal gi tere subang mapokoman tharam pangthokre. Indian Space Agency na ahanba oina space docking mai pakna sembangamle. Loinada first state level international wushu championship 2025 ngasidaga hodokre. How's the person on visari? Ramp and Unity scheme ge makada pangadaba Manipur ge sentang hengan hannaba MSME ge minister da taksilagani haina Manipur ge chief minister nongthoma bide na phondokre. Wapoma Singh as Directorate of Trade, Commerce and Industry Government of Manipur na sinduna state ki thakta Ramp and Unity scheme ge matang da pangthopa workshop aduga mari leinana wapoma se phondokhibani. Palace compound labor city convention center da pangthopa thoramba adu da Manipur ge chief minister nongthoma biden transport Minister Kasim Basum, Yas Minister Govindas Konthozam, Forest and Environment Minister Thongam Biswajit, Kap and PD Minister Laisangtap Susindro, Sub Secretary Prasanta Kumar Singh, Principal Secretary Arun Kumar Singha, MLA Singh Yauna Tonga Tonga Basabil, Department Ke Makotomba Officer Singh Saruya Ke. Sub Minister Namakata Arduna High, Micro, Small and Medium Enterprises MSMEs da kudong saba kaya pibata natana awang nongpok thangba state singi infrastructure skill development amadi economic growth sing henganaba thabak kaya paikhalle lenga ki thabak khakta ngai bagi mahuta lairik haidaba naha singna lengang na paikhalapa scheme kaya gi matangda naha singda awareness piduna entrepreneur kaya gi masenga yamhanba mathok tai mai pakraba entrepreneur kya na naha kya thabak piduna scheme pa asage krabasu makatana lenga ki leiriba scheme kya ge makada lupa crore tamanga rom bank singda taduna leiriba ase mafam sana seasonanaba naha singna honaba kanba changi adubo bank tege loan ta laukhraga loan ta singda ba tawigano Madam Sana Londa Singba Tabak Suningba Naha Singi Oinade Lengana Thong Launa Hangdona Tamle Ramp at the Unity Skimpa Asage Makada MSMEs Ge Minister da Henba Sentang Hengana Batak Silagane Hana Mapalam the Ge Ungi Nga Amadi Yerum na Chingba Kaya Leptana Pusin Laklamba Kaya Chahi Kara Asida Tangkai Ama Hantahan bangamle masige achoba maramna naha kaya lepalaitana thabak suningbage wakhalon lakba adigini Manipur gi pothok sing mapalamda export toba hengalapana Manipur gi pothok kaya mapalam gi me singna pamba hengalagle haike 2755 which credit guarantee scheme Manipur state credit guarantee scheme siniko bank to any default any lakana state government Daita Nomi and Inagiba Adugi Makada. I couldn't mean the Singaniga, entrepreneur mean the Singani, Samada, Humbudraga, Mangada, Harry Basiki benefit Pangangre, Simanunga, only one long is only 202 crore Katanagi. Another out of 7 Kaksangi DC complex Talaiba Edok 14 Battalion BSF ke Commandant Asok Singh Lamsenga amasong Miang Makada Kendriya Police Kalyanda Vandarge Manung Channa BSF Canteen Mapam na Chatuna Homba Mamanda Nomada Imung Amada Changdrabiyada Bapolam Sing Pangangkre Miam amasong BSF ka Hena Apaba Mari Thamna Bapandamda Mapam da Chatuna BSF ke Canteen da Hangduna Homba Mamalda Miam da Chana Thangna Bapolam Sing Amadi Imung Amada Changdrabiyada Ba Hawaii Chengwai Sarap Sapon Kolgen Chengba Pulam Sing Ahomba Mamalda Pangan Bage Sarukama Oina Kaksing Waidi Kongoi Community Holder Nomage Oiba BSF Canteen Hangduna Miamda Kanaba Pangan K BSF na mapam da lagbiduna nomada Sangdraba Yadraba Pulam Sing Ahomba Mamalda Pangan Bage Damagda Takat Paso Pondonada K
चलिबा सही लिसंगने कुनमरी कुनमंगा गे खामनिपुर कॉलेज कक्संगे महिरोई सिंगी लुसंगबा खननबा स्टूडेंट यूनियन गे इलेक्शन ngase कॉलेज असगे ओइना यामना इंगना चिकना पांगथोखरे ngase पांगथोकिबा मिकल अदुदा महिरोई लिसंगनी गा चनी सुमना अमा लेबगे मनुंगदा महिरोई चमापन सुमना अनिना भोट थाददुना पोल परसेंटेज 40.98 ओइखे ngase पांगथोकिबा महिरोई सिंगे लुसंगबा खननबगे मिकंदा अदुदा चलिबा लिसंगनी कुनमरी कुनमंगा असगे जनरल सेक्रेटरी ओइना यंगखम नेल्सन फाइनेंस सेक्रेटरी ओइना निंगथौसम एलेक्स गेम्सन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ओइना थोकसोम लेशेंबा मैगजीन सेक्रेटरी ओइना नाउरेम प्रिंसन सोशल एंड कल्चरल सेक्रेटरी ओइना गोदिमयम मीडिया डिबेट एंड एक्सटेंशन सेक्रेटरी ओइना नौसिपम साया बॉयज कमन रूम सेक्रेटरी ओइना युनाम हेंथोय अमदे गर्ल्स कमन रूम सेक्रेटरी ओइना नाउरेम एलिजा कॉलेज असगे मिहुचिंग ओइना खनखे मणिपुर यूनिवर्सिटी के मखादा लेबा मणिपुर के तोंगानबा डिस्ट्रिक्ट सिंगदा लेरिबा कॉलेज सिंगे स्टूडेंट यूनियन सेमनबा स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट सु इनेक सिंगना माइपांगना पांगथोखरे डिस्ट्रिक्ट असगे मनुंगदा लेरिबा कॉलेज सिंग एसके वुमेन्स कॉलेज नंबोल एल सानोय कॉलेज नंबोल सीआई कॉलेज नंबोल मंगोलगांबी कॉलेज निंगथौखोंग मोइरांग कॉलेज कुंबी कॉलेज अमदे अदे कॉलेज सिंगदा पामदबा थौतोक संग थोक्तनाबा डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अकनबा सेक्शन थौरांग लौखतुना पांगथोके डिप्टी कमिश्नर थौबाल अहंथेन सुभाषना ममंग सही की जुलाई थादा डिस्ट्रिक्ट असिदा हौदोकिबा हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फॉर एक्सीडेंट विक्टिम्स हाइबा स्कीम के मखादा थौबाल डिस्ट्रिक्ट के लेलोंग लेबा गाड़ी एक्सीडेंट लेखिद्रबा मियोई अमगे इमुंगदा अहनबा ओइना लुपा लाख अने के कंपेंसेशन पीख्रे इंडिया गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के मखादा पैखटपा हिट एंड रन स्कीम के अहनबा ओइना कानबा फंगनख्रबा इमुंग मनुंगा महाके ऑफिस उनबगे अचंबा थौरंपा अमदे डिप्टी कमिश्नर थौबाल अहंदेम सुभाषना हौखिबा लिसंगने कुलुमदगी जुटके तांग अहमदा नेशनल हाईवे 102 इम्फाल मोरे लंबीगे लिलोंग तारियलदा मसक खंगहौदबा गाड़ी अमना थोमलंबदगे लेखिद्रबा लिलोंग यांगबी लेकाइदगे अनवर आलेगे कंपनसेशन पीनबा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चे थादुना अप्लाई तौखिबदे माके एप्लीकेशन अदो मिनिस्ट्री ना खनरबा मतुंगदा अनवर आलेगे लोइनबे दिलोरजांट दा लुपा लाख अनिके कंपनसेशन मसागे अकाउंट चंगहन ख्रे असगुंबा यामना कनरबा स्कीम असे हौखिबा कुमजाल लिसंगने कुनिथोगे एप्रिल गे तांखा अमदा इंडिया गे मफंग खुदिमक्ता हौख्रबसु एकोगे स्टेट असिददे खंगनदबदगे कानबा फंगदना लैरंपनी हौजक्ति मसगे कानबा फंगबा हौरबनिना कनागुंबना मसक ममिंग खंगौदबा गारीना थोमलंबदा असो अपंदा यावबा नत्रगा सीबनाबा यावरबदी मरी लेनबा एसडीओ सिंगदा दरखास्त थाबियो हाइना डिप्टी कमिश्नरना मखाताना अपील तौखे लेखिद्रबा अनवर आलीगे लोइनबे दिलोरजांगे माइकेदगे सु डिप्टी कमिश्नरना संबिदना कंपेंसेशन दा फंगनबगे दमक्ता डिप्टी कमिश्नर बो थागपा फोदरगले हौरोलिबा मिरोल सिंह येगाय हनबा अमदे मखोइदा माइ पाकने हाइबगे तरंग तरंगबा आशा अमा पीबा हाइबसे यामना मथौ ताइ हाइना एजुकेशन मिनिस्टर थौनाजम बसंत कुमारना फोंदोखरे वाफम नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इम्फाल के तरेसुबा मपोकुमान थौरमदा महाना फोंदोखिबने खुमलंपा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता ngase pangthokiba thorampa aduga mari leinena एजुकेशन मिनिस्टर थौनाजम बसंत कुमारना हाई पेख्रबा स्टेट असida लेबाक असगे सनखोनाबगे लमदा ख्वाइदगे मगुलैबा यूनिवर्सिटी अमा थंबंगंबा असे अखोगे सौथोक्सनिंगाइने स्टेट असिदा यूनिवर्सिटी असे माइपांगना चलाइनाबा होनाबदा यूनिवर्सिटी असगे फैकल्टी अमदे महिरोइसिंगना लौरिबा थौदांग असे यमना मगुलैबा मने मणिपुर असी लेबाक असगे स्पोर्ट के पावर हाउस ने हाइबदा हाइमानबा थोकलोय पेख्रबा स्टेट असिना हाउसक फावबदा ओलंपियन तरामापन पुथोखरे हेना सुंथानिंगाई ओरिबदे ओलंपियन तरामापन असगे मनुंगदा तरामाथोइदे नुपी सानारोइसिंगना ओरिबा असेदे मसिना लमदम असगे नुपीसिंगे थौना लिंगजेंट अदो मेहेक संगना तागले अमरमदा पर कैपिटादा येंगलबदे लेबाक असगे ओइना सानारोइ ख्वाइदगे पुथोकपा स्टेट असे मणिपुर ने हाइबी याई
National Sport University Imphal da Lebak asige tongan tongamba state amadi union territory kuntaretage mahiroi singna sana khonabage lamda mahima sing tamli tabada apenba poi university asida tongan tongamba kanglo phuruke mahiroi singna mahi tamliba asige phibam asi yenglorabadi university asi mini India amane haiba phawbe yai sana khonabana mioi bege punsi amade Lebak aduda loriba thodanga asi aikhoina khangma mathau tai Manipurna National Sport University amathamba asida state asige thoidok handopa sanaroi shinge thodang kya yauribani makoi sing Lairam Drabadi State asida lebak asige lemsaningai oidaba Sport University amalingba haiba asi oithokloi Mana makatana hai aikhoina mai pakpa mioi amama po oina bo honabada disciplined leibe yamna tangai phade masage haithoi singthoiba kya leiraka so disciplined yaw tragade mai pakpa misaka ama kaidongnang da oiba ngamloi status ge oina leiriba kuman lampak sport complex asi lebak asige yamna singthanangai oiba sport complex amani sport complex asi asigumba Thaka asida pukhanaba honabada aikoge ahal laman singna wana honaram khibani makhoge thodang sing aikoina kaupham thokte haina mahana makhata khe The university is vision is there in the document, the objective statement is there, but if you have a motto, for example I say school se sida Don Bosco tamam matung I went to Delhi Public School, Mathura Road. Aduda akwegi motto ama National Road September 2020 Pakamari Lenana one day media sensitization program ngasi Manipur Press Club ke Lokta call the Pangthokre. Manipur Lenga ke Directorate of Transport amadi All Manipur Working Journalist Unit Amzuna Sinduna Pangthoki Bathuram Baduda Transport and Veterinary and Animal Husbandry ge Secretary Michaela Chom, Transport Director Nivedita Laden Lakpam, Editors Guild Manipur EGM ge President Khogendra Khomdramp amadi All Manipur Working Journalist Unit amzuge President Bijoy Kaksing Tabamna adoiba mitunglen sing oina saluya ke Tharomaduga Marilenana Transport amadi Veterinary and Animal Husbandry ge Secretary Michael Achomna Pondora Kebada Media ke Mayor Shingna Road Sapti ke Matangda Miamda Khangan Bada Mateng Pangbiu Lambi Mataida Gari Khamzilba Mayam Asinaso accident thokpage chang hengal le loinana chathok chasindaso Jauna akaiba pi building ama natraga karigumba ama sagapada parking ningthina thambiu Transport Department the third party sink lairamba adu house gloina lowthokre Department asage service kuntra amadi online ge khudangda pangthokpa yare motor vehicle ek ase central ge oina leibane state asina hekta samdokpa yade garik se toba asina khudong sadaba mayong na hanba yawi mase samdong na bahonage adubu lo chana hanaba honabada mase sutangai phadaba amadi oi e chalant chanaba haurabanina chalang kakpa matamda physical oina thiriba asi asoiba amane miyamna su chalang kakpa matamda e chalang kakpiyo atopa chalant lobigano driving license asi chu check tawrokpa matamda diesel locker da oina puthokpada akaiba leite gari ahanba oirabasu number thetaba gari lambida thauba haibasi nemge matung ina yade Hit and run case thokpada victim pa adu lekhidraba amadi chaneriba gari adu thiba phangdrabagi mari lainana DC ke khutangda national scheme pa amagi makhada senthang phangone Manipur ge ahan pa oina Thawan district ta scheme asige kanaba phangba laikre haiki Haidi part toraga interest public interest it is not for the interest of the transport department na te koi nahajari se aina ngasi luxury jo transport department ki interest na traga kenogi khalaga lakuna te praja mayam ki public ki akoi punamakki tinbidi bo loi ki chu ngang bai ni chu family bo mayam punamakki safety ki lana na ki khalaga laksabane
CC Academy of Nursing ge first amade second batch BHC Nursing graduation loidaba mahiroi opagi tharam ngasi langon laimanai apunba community holder CC Academy of Nursing nasan pangthokre Mairoi opagi tharam duda Manipur University ke register Professor W Chanbabu CC Hospital and Research Institute ke chairman cum managing director Dr KH Palin CC Academy of Health Science ke Director Dr. M. Amoba, Manipur Nursing Council Register Dr. A. Jamuna, Caesar Foundation Secretary Toksam Suresh, President Professor C.H. Ibohal Maite, Amadi Caesar Academy of Nursing Principal C.S. Babitana, Ataba Mitonglan Singh Oina, Saruyaki. Taramatuga Marilena Manipur University Register Professor W. Chan Babuna Pondorokpada, Hosik Lamdam Asida, Kana Chainaba Amadi. Lana chingba thogliba matam asida nursing na lawriba thodanga si aduki matik thaganingai ni ngasi graduation loiriba nursing asina society asigidamakta mangjin thana thabak tawba ngamgadabani Manipur dagi puthokiba nurse kaya tonga mapan lamgi health sector singda yamna pamnaba masu oiri masi aikogi lamdam asige nursing na kathokpa amaga loinana thabak tawbu ki kudamne Loinana ngasi graduation loilaba nursing nasu healthcare ge lamda kathopa amaga loinana thabak tawa mathau tai haiki human minds and human values, and that kind of transformation is just for creating a secure and beautiful future days. In fact, a person say hardly lives around say 30,000 days. And all of us might have spent, all of you. Nagalamuramda Tharampa Aduda Sarugya Kibas is a hospital game managing director Dr. KH Palina Hai Healthcare Chakunaba Pandamda Season Nursing Academy Asiling Hakibani Anabalang Bada Nurse Todang Jauna Lay Ngasi graduation Loiraba Nursing na Healthcare Gilamda Katopa Amagalina Puchin Seng na Anabaseng Lying Bada Puning Jangba Matautai Haiki Katakta Pangtokadaba Kuntareta Suba All India Multilingual Drama Dance Vocal Mono Eke Competition na Ama Oiriba Global Theatre Festival da Sarug Yarunaba Film Academy Manipur Farmge Mioy Kunmarina Saba Group Ama Ngasa Impal Thadokre Theatre Matak Orishan Sentuna Ngarang Dage Hauraga Thasage Tang Kunmathoi Pawa Satagadaba Global Theatre Festival Aduda Film Academy Manipur ge oina wonder actor play Liklu solo folk dance solo classic and dance duet classic and dance folk group dance amadi trio classic and dance haidiba item singase competition aduda sarugagani Film Academy Manipur ge managing director KH Ranjana Film Academy Manipur na National Festival singda sarug yaduna lakpage manung channa handak sahi asigi su Kuntaret Suba All India Multilingual Festival Ama Oriba Global Theatre Festival Asida Saduk Yabani Haiki Sangnareba Artising Ima Indu Lalita B.S. Mangoljao Yauna Artist Kayana Folk Play Liklu Sarugyagani Kongsat aduke matangda farmge advisor as Mongol Zauna Haikibida Film Academy Manipur na ngasi pawda artist kaya putulkuna lakli makatana so putongna bahonari masige manung channa art pompa asita pamsaba nahakya takbitambiri matam matamge farmda putokpa production singda yahunduna makogi talent sing uthongna bagi mapampa amasupiri masida natna nasnange thakta pangtopa festival singda saruka yahanduna makogi haithoi singda bagya uthongna bagi mapamba amasupiri Global Theatre Festival asida folk drama ama yauna competition ta item tareta sarugyagane art bo pamsaba singe getaway ama sembane haina mahangna makhataki Sahi kudinge pangthokpagom Central Forest Division ge DFO Sri Brikamp Nathe IFS na Luchingtuna RFO Kiranjit Yumnam Range Forest Officer Sadar West ke Timma Amasong Wildlife Explorer Manipur ge volunteer team ga punna Lamphempata Chaktaba Miram dage Pairapa Usek Singh Masang Tibage Tabak Haukre Water Resource Department na hige mating ka pangduna pangthopa
Usek masang tibage tharamba aduda miram dage parapa usek makal kuntragi mathakta uba phangki. Government of India के Ministry of Social Justice and Empowerment के मखादा National Institute of Social Defense State Level Coordinating Agency SLCA Manipur Chingzamai Mathak Chongtham Laikai Kha Manipur Yoga and Nature Cure Association KMY NCA Kaksangka Amadi District Social Welfare Office Kaksanga Pune Sinduna Drug Abuse Preventing Matangda Volunteer Singi Nomage Oiba Training of Trainer Ama Ngasi Kaksang Machin Manao Jinglak the Leiba Ananda Singh Yoga and Nature Cure Research Hospital Ge Hold Pang Thokre NASA Mukta Varat Abhiyan ge saduka ma oina pangthokiba ngasige training program aduda Medical Officer Mission Director District Health Society Kaksing Dr. Thaudem Razent District Social Welfare Officer Kaksing Nikita Thangzampa Amadi Kamanipur Yoga and Nature Association Kaksing ge Chief Functionary Dr. Mayanglamba Raskumana Tharoma Posing Oike Loinana Healing Point IRCA Kaksangi Project Coordinator Salam Ramesho Dr. Tautempa Razent Nikita Thangzampa Amadi Dr. Mayanglambam Raskumana Research Person Sing Oinasu Wanganki. Ziribam District Sige Health Sector Leriba Awat Pasang Mapungpana District Hospital Ama Oina Lehenaba District Hospital Monitoring Committee Ziribam WAED Jimpal WWOK AZMP AZP WWA AMBSU Azuka ZDO UJYL Kokomi WMC Amasung RNL PM Hariba Lupsenka Asega Kusamnaduna Jiri Ima Maira Paibi Apun Balop Zimpal Opista Paugi Mipamama Pangtoke Hariba Dimasang Asi Lagliba Tang Taratare Fawada Petrabadi Janen Strike Amadi Economic Blockade Chingba Tongamba Kongsangkia Sangsalagani Haiki Paumisinga Unaba Asida District Hospital Monitoring Committee Ge Member Pancho Bump Manteshuri Debina Haikebada, Ngasi January Tang Taratrok, Hariban Numit Asiva Faubada, Ziribam the Ladybird District Hospital Monitoring Committee, Civil Society Organization CSO Sinka Amadi, Patopa, Itin Inau Sink, All Manipur Bengali Student Union, Naga Rongmeigi, Ima Ibn Sinka Aduga, Kokomi ZDO Azukana Chingba Singa, Loinana Jiribam District Hospital Asi 50 bedded Dr. Matik Sana, Labor Hospital ONBO Haina, Dipaltanduna Lagliba, OPD Tingzenbage Kongsanga Asi, Housing Susang Sile, Adobo, Housing Power Taudiba Sida, Higher Authority Sanka Amadi Madicant, Hal Sector na Karigumba Pakumba Amata Bibi Directory, Aduna Marampo Oirakangasi, Ziribam the Ladybird, Jimpal Opista, Haribasi SO Sinka Amati, Ate, All Manipur Bengali Student Union, ZDO, Rongway Nagage, is in Inausang Amadi Mede Pangalge, Ima Ibenga Loinana, meeting Tozaduna, Amata Oiba Warepa Malauzare, Asigumba Ikona Tamkiba, Wapam, Tang Taratreke, Manunda Higher Authority Amadi, Lengaklo Ishingna Karigumba Aikoge Apamba response Pibiraktrabadi Makatarak Basingda Hena Kanba Kongsang Jangsalakane Haiba Wapam Tamkibani Aduna Marampo Oiraga Karigumba response Pangdrabadi Tang Taratreke Ahing Nyongyai Dage Punga Kunmarige Ziribam Apunbagi Jane Strike Asi Lautok Sare Adudagi amok response Pangdrabadi Tang Taramapandagi economy blockade Togani Haina Haizari Aduga economy blockade Asi Demansi Pangdru forward Togani Haina Lepe Hariba economy blockade Asi monitoring committee Amadi CSO Singh Kaktaginate Ziripangi Praza Singh Sangstan Singhi Suni Aduna Hariba Pung Kunmarige Zane strike Amadi economy blockade Si Sarugyabi Haizari Aduga Sida Pata Apapata Tokpasi Masa Masage Amade Gamenke Daitani Haina Pundoki. Yumtong
खुदिंगमक्ता थबक सुबा खक्तना मथौदांग ओइदेबा थौबान डिस्ट्रिक्ट के कारिम्बी खोक खुंगंगदा पुबो थांबा ngamloidaba संखाई थुंखाई तौरकपा अमदी अके अखंग पिरकपबो यानिंगदबा फोंदोक्तना ngasi nungten कारिम्बी खोक लमखाई वेटिंग सेटा मियामना वकन मिफम फंगख्रे ngasigi wakan miphampa aduda sarubya khibi maira paibi lulchingbe laisram sunibala amade furniture association ge member thangjam brajkishore anina phongdorokpada thabak subadana ithaudang ko oizaba suraga sajaba thabak suraga isa singh mam mahei tamhanaba ngamhanaba hona ziriba khongkang ka asida poba thamba ngamloidaba sankhai thumkhai ge thabak satharakpa amadi agi akhang pirakpa haibasi lamdamba asidage sinmi singbo muthanaba honabage thawongni border lisangamaga tohom lompa leiba khongkang ka asida yumthong ka maripuromdi usang ka furniture tawduna khongkang ka asige miyampa amade khun thangnariba miyoi kya thabak piba khaktanatana imong manung pujarebene khungang ase resource amata leijadaba low uge harabasu low leijadaba nonganba amade numitaba phawba taba thakpa watanaba isa singe maning thonganaba ngamnaba thabak sujaba natana atopa simpham amata tawjatraba khongkang ka asege miyamda age akhang piduna sinmi singbo muthanaba honarakpa haibase thamoisangna nungaijade masigi mathakta covid-19 laina laijat nonglai nungsit leibadage amangata ke thon krai lenta amati nonglai nungsina khongang asigi yumthong khudimak amadi usang khudimak amangata thong khrabane hauzik phawda usang kya samjinba ngamdana leiribane lamdam asida income salisang ani kulum doigi megi tangka ahumdage thogleballana sina maram oiraga awaba kya mayonaribane imalaiba ki khanduna warabasu wana ngamba mateng kya tawduna laglebane adubu puba thangba ngamloidaba sangkai thungkai torokpa ase khudakta lepio haina mari leinaba singda thamlakhi wakami pampa aduda nomage suraka sajaba sinmi singda puba thangba ngamloidaba niman tobigano karimbi khoke praja singda aki akhang pibigano lebaki oiba matam matamge thabak thoram singda aikhusu saruk yaduna luxury amade miyamge angamba matengda penthokpio haina thaba pleka sangsu sizinakhi uripok apunba lup amadi uripok nupi apunba lupke liting makada jerebange borobreka police station ge manungchanna leiba zakurado da angangka ahumpa amadi nupi ahum punna mioi tarukpo mar kuke jo terrorist singna Paraba matungda minungsil leitana hatkhiba aduda senaba sengka phaduna akpa sairak pibidri bag phawba changsilakpa khuthangka chara henbage sang ngasiga thana numit humpuni thuni suraklai ngasige khongjangka aduda sarugya kheba foxke president TS Manihana Hai jiri daleriba mara amadi maite yamna nungshinana lerakpani masida kuki singna politics tawduna thogainaba honarakpa lalong amani Zirigi DC SP amadi local organization ga peace agreement inaduna leiringai charakta misimina kya thokibani makhatana amoke agreement tawnakrabasu adumak nomai kapsalakpane chengba satharakpage makhatana agreement chatnabagi mathau tadre haina foxam phongdokhi masigi matungda haiba jakurado ge thodok ase amoka tholakhibane loinana haiba mar militant singna tatana landarakliba mafam sing aduda nutrient forces thambio haina kyarak haizaduna lekibani adubu thabako oina pangthoktana adumak lairakle maram asina haiba thodok asida India government yawra hainingai leite India lenga ke asigu mathawangka ase aikoi kyam kuina yengduna lekhigane phongdokhe Salibata hasigi tangka marida ziribang ko kome student frana ziribam da leriba matangairba ziri college asta yengsin basalu bada oza tararom watuna leiba thenakhe waliba oza singa ase tang taramanga fawgi manungda college da amuk lakpituna join tobiyo haina haikraba matung ngasi January ge tang tara troka asada amuk satuna yengsil bada waliba oza tara ase leram kide Haiba Matau Masak Kangriba Oza Singha Sagi Matakta Director of Education EU Amati Mari Lainaba Authority Singna Akanba Ming Sangbio Haina Hiramasagi Matangda Kokome Student Front Paumi Singa Unabada Jiribang Kokome Student Front Ke Media Coordinator Ke Somorjit
Somorjina Haikibada Hairiba Ozasink Adudi, Dr. Santilata, Assistant Professor Botany, Dr. Moirang Them, Sudhiranjan, Assistant Professor Chemistry, Dr. Mutum Deben Singh, Assistant Professor Physics, Thongam Chanu Ningolema, Assistant Professor Chemistry, Laisang Them Zoned, Assistant Professor Chemistry, Naurem Jogendra, Assistant Professor Physics, Dr. Songtham Soraja Devi, Assistant Professor Zoology, Thiam Tolpisak Singh, Assistant Professor English, Paunam Premananda Singh, Assistant Professor Economics, Dr. K.S. Sudesh Kumar Singh, Assistant Professor Chemistry, Hairiba Oza Singh Asi, Director of Education EU Amadi, Marilainaba Authority Singna, Akanba Miang Changbiduna, Sotaraba, Jiripamgi Amatangai Jiri College Asibo, Pakadam View Amadi Mathong Masak Kangriba Oza Singh Asi, Kudakta Action Lobi Haina Kokomi Student Front Ke Magi de Tamlake. S3 Hairiba Oza Singh Asi, Director of Education EU Amadi, Marilainaba Authority Singna, Akan Mami and Changbiduna Sotaraba Jibam Matangariba College Asibo, Pakat Hanview Amadi, Mathong Masak Kangriba Oza Singh, Asibo Kudakta Action Lobi Haina Kokomi Student Front Ke Magi de Tamjari. Apikpa spacecraft ani Atiada Punsinduna Hanba Oina Space Docking, My partner Sembangamle Haina Indian Space Agency Strona Pondoke. Indian Space Station Amasemba Hivasi Lebak Yam Namaru Ibatangai Padaba Amani, Masina Lebak Asigi Lakadaba Matangi Achowa Sa Amani, Amadi Thada Mui Ama, Tabang Amgadoribani. Spardex Gowa Mission to Asi, Disambagetang Contrada, Sri Harikota Dage. Kapkat Kibani, Rocket, Amadege, launched Tokiba spacecraft Ani Asi Atiada Tokhaina, Kaidoke, docking process, Taunaba Ambada, January Tang Taret Lepke, Adubumatam Yetoke. Space Agency Strona, Ngasi Ayuk, Lautokibada Asiguma Technology Label Lebak, Marishuba, Indiana Oire. Aday Lebak Sindi, United States, Russia, Amasung China ni scientists in test adupang thopa matamda Bangalore da Labor Sroge Office da Prime Minister Narendra Modi leki matungda mahana haiki lebak asige lakadaba matamgi oina maru aiba nung amayung labane Federal Science Minister Jitendra Singh na so haikebada docking ge thabakasi mamai thangdadi pangthoklei space docking experiment ge samna Spardex koba asida spacecraft ani SDX O1 Natraga the Sesher Amasung SDX O2 Natraga target Tamle spacecraft Adi Asi KG Chanikun Lumi Makoi Asi Hanana Semlaba Ayang Bage Kongsata Atia the Paiduna Lady Spacecraft Ani Asi Puna Taga Krabaso Tongana Kaidoklaba Matungdadi Tongan Tongamba velocity da kilometer Taratike Kun Pauba Lamnana Lairake Wapamase Hanagi NASA scientist Ama Oriba Amade Delhi based Space Education Company Stamp and Space K co-founder Milametra Napondo Kibane. Mumbai Dalaiba Mayumda Huranba Amana Surina Etek Torokpatiki Bollywood actor Saif Ali Khan Mapongada Sokre. Tauduktu Vandrada Laiba Sadguru Saramba building da Tokibani, Hingi Matung Punka Animakai Tarapada, Sakanda Bahuramba Aduchen K Haidi, Septa Mapan Tarukta Soke, Sepkin Nanganda Sopa Adudi, Younglen Saduka Yamnanangai Haidi, Lilavati Hospitange, COD Dr. Utamanina Haikebada Medical Process at Loidaba Matungda Sepa Hositi Kudung Tiningai Oidre, Maki Pigam Pagalagli, Imung Manungi Mushing the Asopandi Yau de Haidi. Though the Maramda police na, Tigat Bahokre, Port Huran Bagi Pandamda, Sakanga Bamio Yado, Yumda the Sanga Kibani Haidi. House Sanabigi Pau Pizadi. Bisnupur District Wusu Association ke Miang Makada Wusu Academy Thousand Sinduna Sub Junior Junior Amasung Senior category da Numit Marini Chatagadaba First State Level Invitation and Wusu Championship 2025 Bisnupur District ke Manung Chanba Thousand Community Hall da India Langa ke ex Union Minister Padma Sri T H Chaubana Ataba Mitungland Oidana Hodokre Championship Aduda Bisnupur District
Wusu Association के पास President Y Ramananda, Youth Affairs and Sport, Government of Manipur के Director T Pulendro Maitei, Wusu Association of Manipur के Founder Secretary M Biremani, Bisnupur District Wusu Guardian Association के President के Fazaton Amasung Sanjembam Purkhambang Gram Panchayat के प्रधान and Birgit Maiteshu अथवा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुयाखी सेम्बेन सिंह अदुदा मणिपुर के तोंगान तोंगान टीम 15 के सनरोई चहुम हेनबना सरुयारी सेम्बेन सिंह अदुगा मरी लेनना एक्स यूनियन मिनिस्टर TH चाउबना फोंदोरखेबदा स्पोर्टा मालिमगे थाकता मणिपुर ना इंडिया के मिंगसेट पुरकपा मरमना इंडिया लेंगानसो मणिपुर दा आसानबा मियंग थमले स्पोर्टी यूनिवर्सिटी थमदुना सनरोई हेना सेमकनबा अमदे खुदोंग साबा पिनबा होनरकले सनरोई क्यादा थबक पीदुना हिंगनबा लंबी पीरी मरमसिना हौगलकलेबा सनरोई सिंबो मपा ममा खक्तनतना एकोई खुदिमंगना पुनिंग थौगपिदुना इंडिया खक्तनतना मालेमगे मपम सिंग सिनबथुंगना खंगनबा तंगाई फदे हाइखी भारत सरकार आदरणीय सोर्स यूनिवर्सिटी Sunday FC Manipur Sinduna Lamlong Thongkhongda Leiba Artificial Turf Football Ground Chathariba Port Master Dr. M. Manauto Singh and Chandraseki Devi Memorial Football Championship 2024 Gengase Hanba Quarter Final Master VSAI Amadi TVS FA Adina Akan Balamba Tonarakiba Aduda Apipa Matamgi Manunda Nakal Adimangna Gola Amata Chanabangamdana Draw Zakir Bagaloinana VSAI Amadi TVS FA Tim Anina Penante Shoot Outa VSAI Na TVS FA Bo Gol Nipantareta Maitiba Piki Amade Hayenge Anisuba Quarter Final Match Star VFC Amadi Sunday FC Anina Nungtingi Punka Amamakai Taba Matamda Lamba Taunagani Haidi Mata Panthubi Association MPA 1000 Sinduna 1000 Playground Chatadiba Second Ima Panthubi Trophy 2025 King Season Kiba Mets Langland FC Lamzauna Aifa Iring Panbo Panchan Manga Amada Thoikre Langland FC ki Pansan Singdo jersey number 7 Anaubana minute Tarataret jersey number 6 Thoibana minute Kuntra jersey number 11 Roshana Fasa Hapki minute Kuntraga Apa minute Ama Minute Kuntramari jersey number 3 Milena minute Yankaini Panjan Sanki Aipagi Panzantuna jersey number 7 Al Abinasna Metki minute Kuntrama Panda Chankibani Lamyan ba hizambi irabon ningsing lupna sinduna ngarang dagi kongmand mangzil da leiba Orientender Club ke sanabungda chatharakiba hanba 5 A-side Open Football Tournament ke ngasi sanakiba match singda Anjali FC Maipak kibagaloinana Asa FC amadi Wangkemp FC draw sakre punna team kunitoina sarugyaduna chatharakiba tournament asige ngasige ahanba match Anjali FC ga United FC ga lamba tawnakhi match aduda Anjali FC na United FC bo yamna lakchana goal taruksino da maithiba piki amaramda Asa FC ga Wangkemp FC ga sanaba atopa match amadana tempa animangna apiba matamda goal amamam chanaduna draw chatke tournament asige hayenge match singda ayuke pung 8 nipanta amadi mapanda mathangsina More Junior FC ga Panthoibi FC Eagle FC Kega Narayan FC amadi Yaripok FC ga Maibamp Brothers B ga lamba tawnagani loinana nungtinge match singdana punga ani amadi punga omda mathangsina Maibamp Brothers C ga YWC Thambal Khongka amadi Diamond FC ga Wangpurel FC ga lamba tawnagani hairi Manipur hockey ki miyang ka makada
YCCIC Kontha Ahalumna Sinduna Satarakiba Taranitri Suba Yumnamba Rasmani Memorial Invitation under 15 boys Amadi Women Open 7A side Cash Prize Hockey Tournament 2024-25 ki ngasi mangani chanba numike match nupa kangloke ahanba grounda Maira Basikongka Amadi TWC Tobungkok Panjan Taruk Tarukta Taita Kre Anisuba ground nupi kanglupta Maira Basikongna YCCIC B Kota Ahalupo Tara Amada Maithiba Pikre Om Suba ground nupa kanglupta BS Bisnupurna Seyo Singsamaibo Panjan Taret Marida Amadi Marisuba grounda YCCIC B Konta Ahalumna Pump Tangbaimanbo Panjan Taret Ahumda Maithiba Pikre Tournament asige makasatarakpa oina hayeng YCCIC A Konta Ahaluka Maira Basikongka Amadi BH Bisnupurga TWC Tobungkoka Aroiba knockout master sanagane Hausagarobada Maroiba Pau Amane Pizadi Manipurgi pothok sang mapalamda export toba hengalakpana Manipurgi pothokya mapalamgi mi sang pamba hengalakle haina Chief Minister N Birena Phongdokre National Sport University Imphal gi tarit suba mapokuman tharam pangthokre Indian Space Agency na ahanba oina space docking mai pangas embangamlay Loinana first state level invitation at Wushu Championship 2025 ngasidaga hodokre Imens PAODAM ngasigde matang ngasida loijere mieng tabiri basungbo amurka hena kromzari